Wahang hang bhaibasi Giyan-Loushing tansinbaki yamna faraba pambai amani. Wahang di hungry mind laibasing tana puning chang na hangnay. Ilmna fe ebadi beneficial knowledge ga mari layna wahang singdi Allah ki rahmat thawzan bu phigaw sana yazabani. Wahang hangbana wahang adugi mapo ebagi matik chahli. Wahang ama layrabadi paukhum ama soidana laygani. Paukhum asi mari layna ba Oja Guru Pir Murshidna natraga aikoigi akoibagi mahaushana natraga Allah Ta'ala na mafam matamgi matung ina phongdok pirei. Asawba miyoy poksing bigyanik singna hungry mind gi akan balisingna wahang kaya hangkibagi wafam makoy punsidagi phangbangamli. Tasawki haibadi tarikat ki lambi tati wahang hangba haiba si asawba athibagi pambay amani. Muriti athibani hakki haibadi achumbagi Allahgi athibadi hangbati bahibase mahusana makoigi tangai phataba masin oina lay. Giyan-Loushing apamba khorangba leitaba punsida sakhotpagi promotion leitaba singdi areiba aphangba kharada penthoktuna leithoi amasung hangbati ba taude. Anoba khanglak urakpagi nuaiba makalambagi mamal makhoida thoidokna artha leite. Nabi sallallahu alaihi wasallam na Sahaba kiram rajillahu annahuda karigumbata wafam asum satharakpada haibadi takpi tambidingayda karigi hangdribano haina masamak na sahaba kiram singda haibi kheba yauki maramdi karigumba hanglabadi ibungona haibidi wafam mado fazana tagani amasung khangani fazana fit oigani haibadagini amasung mawang asina ibungoga loinaba singna ibungogi wahai singbu yamna munna tahnaki amasung khudakta ayambana sinphapu naki Sinphapu bagi chatnabi asidi Arab singi mahausagi chatnabi amachu oirei kanagumba singna sairengi pareng lising kaya sinphapu ba amasung miyamda thidaduna tahanba channarei taigumsung ataba singna chupnagi sinphapu ba khakta natana lagi nabina pamlami madudi haide ba phamsing adasu gyan tana loksin ba amsung sinphapu hoba haiba asina kanaba oigani Hazrat Aisha radhiyallahu anha dingi mahi tambata yamna thawai yaujabi hangba thibada sok thaba naidabi ama oiki mahagna miyam punamakta kayamat phawba kana horaga daba dingi wahang kaya huzur sallallahu alaihi wasallam da hangjaduna santok na khanghona ba hotnarami madugi manungdagi wahang khara lokhatchari Hazrat Aisha radhiyallahu anha na hangjaki aiga yum thangnaba mi ani lay Karigumba aina khudol pot amakak piba tarabadi karamba mi da pigani. Ibungona kumbiki nahaki thongjin ga hek naknaba mi aduda piyo. Hazrat Aisha radhiyallahu anha na amukshu hangjaki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nupi singi tamakta jihad ki hukum laibara. Ibungona kumbiki hoi nupi singi tamakta lani yaudaba jihad ke hukum lay madudi haz amasung umrani miskat sharif amuksu Hazrat Aisha radhiyallahu anha na hangjaki ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ki thawjan natana mi ama phawba janata chatloidra ibungona kumbiki hoi Allah ki thawjan phangdaba mi amata janata changloi wafam ase ahumlak hana haibirami Hazrat Aisha radhiyallahu anha na amuksu hangjaki Allah ki Rasul asan ba adomsu Allah ki thawjan phangdrabadi janata changloidra ibungona khumbiraki laibakta kut thamlaga aisu changloi adumoina mak Allah ki thawjan na aibu kupsin biraba matamda hairiba asisu ibungona ahumlak hana haibirami Hazrat Aisha radhiyallahu anha na hangjaki amuksu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Lailatul Qadar matik magun chawra wa ahing karamba matamda no haiba ase aina khanglabadi karamba dua tawgani ibun haibiraki Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni o Allah taseng na magnahak ti kokpi ba maponi kokpi ba bu pami aduna aibu kokpiyo Hazrat Aisha radhiyallahu anha na amuksu hangjaki nongma hujur sallallahu alaihi wasallam na dua tawirami He Allah hinghanbiyo aibu miskin habade lairaba oina sihanbiyo aibu lairaba oina amasung hawathanbiyo aibu habade sira matungda amuk akherata bisal numitta hawalhanbiyo aibu hasargi numitta miskin singi habade lairaba singi marakta
दुआ असी तारगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा हंजकी अदोमना करिगिदमक्ता असिगुंबा दुआ निजबा तौरिबनो इबुंगना हाइबिकी सिंगनबा अदुदी मिस्किन सिंगना इनाखोनबा सिंगदगी चही निफु हाना जन्नत चंखिगनी हे आयशा लाइरबा हाइबदी लाइरबा सिंगबो करिगुंबा खरा पीदना हलहनबा तौगनु हाइजबा निजबा लाकपा ओइरबदी करिगुंबा अमत्ता लैत्रबा फावबदा खुरमा मचेत अमत्ता ओइरबसु पीबियु हे आयशा लाइरबा सिंगबो नुंसिबियु मकोइगे नक्सिन्नौ मदु ओइरबदी कयामतकी नुमित्ता नहाकपो अल्लाह ताला ना महाकी मनाक्ता थंबीगनी तिरमिजी शरीफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा मसीमसु हंजकी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला ना कुरान दा हाइबिरी अर्थ अमसुंग मखोइसिंग अदुना पिथोई अल्लाह ना मखोइना पिनबिरिबा अदुदगी अमसुंग मखोइगी थमोइना कीजै मपु महाकी माइकैदा हल्लगनी हाइबा असिदा सूरा मुअमिनून मसिदा कीजै हाइरिबा असिबु करम्बा मखलगी मिसिंगनो नेसा चाबसिंग अमसुंग हुरानबसिंग ओइरिबरा इबुंगना मदुदा खुंबिरखी हे सिद्दीकीनगी मसा इबेमा नत्ते मखोइसिंग असि नत्ते आयात असिदा अल्लाह ताला ना थागतपिरिबनी रोजा हेलिबा नमाज सोलिबा सदका पीरिबा अदुगा लोइनना अल्लाह ने याबिरोइदरा खनबदगी कीजरिबा मिसिंग अदुबु मखोइसिंग असिगी मरमदा अल्लाह ना हाइबिरी मखोइदी अफबा थबकसिंगदा मांगजिन थाबा तानै मिस्कात शरीफ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा अमुकसु हंजकी नोमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाइबिरमी कयामत की नुमित्ता मी खुदिंगमक पोगलकपदा गाइरिबा अंगांगुमना मफी मरोन खोंगु फनात अमत्ता यावदना लाकनी खतना सुनसु तौरोय वफम मसी तारगा हजरत आयशा ना हंजकी या रसूलुल्लाह मसिदी यामना इकाई निगाई ओइबु वफमनी नुपा नुपी लोइनमक उम्बोट ओइरबदी अमना अमदा येंगनरकनी इबुंगना खुंबिरखी हे आयशा नुमित अदुदा यामना कीबा अमसुंग पाखतपा मरमदगी कनागुंबा अमना कनागुंबी अमदा येंगबा दी लाइरदना मदुगी वखल फावबा लागलोय तरगीब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा सही खुदिंगी हज तौबा चटपीरमी महाकना मक्कादा लैरिबा फावबा माइकई मरी मक्तगी लाकपा हाजी सिंगना इतत तत्तना लगा वहंग कया हंगनरमी महाकना यामना फजबा मवंगदा मी खुदिंगमक्ता पाखुम पीबिरमी अयाबा मतमदा जमजमगी मनाक्ता पर्दा खल्लगा फमदुना लई अमसुंग फतवा हंगनिंगबा मिसिंगना कोशिल्लमी हजरत आयशा साहबा सिंगी मनुंगदगी फतवा पिनबगी दमक्ता टॉप ना लईबा अखन्नबा साहबी खरगी मनुंगदगी अमनी मपा इबुंगो हजरत अबू बकरना हिंगलिंगैदगी हौना महाक मुफ्ती ओइरकलबनी हजरत उमर अमसुंग उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु महाकी मनाक्ता मी थारगा दिनगी मसलासिंग हंगलम्मी हजरत अमीर मुआवी रज़ियल्लाहु अन्हुना दमास्कसकी गवर्नर ओइना लेरिंगैदा मी थारगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हादगी फतवा लौरबा मतुंगदा अमल तौरम्मी अथापदा लैबा मियोय कयाना सिथी इरगा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हागी मफमदा दिनगी वफमसिंग हंगनरम्मी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हाना नोमा महाकी मचीगी मचानिपा मरवा बिन जुबैदा हाइबिरम्मी इमातोनगी सना अचुंबमगनी थाजौ इमातोनगी सना अचुंबमगनी थाजौ थाबुम अहुम हौखरबा फावबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमगी नुपीसिंगी हाइबदी इमासिंगी अखोइगी इमासिंगी युमसिंगदा मई हवत्तबा हाइबदी चाक थोंगदबा यावखी उर्वाना हंगी खालाजान अदुगा करमना हिंगलिबा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हाना पाखुम बिरखी खजूर अमसुंग इसिंगना लेंसिल्लगे हिंगनबा पांबै ओइरखी इमथंगनबदा लैबा अंसारी सिंगना मरकता हुजूर की दमक्ता हाइबदी इबुंगोगी दमक्ता संगोम थिलई इबुंगोना मदुसु अखोई मखैदा पिथकपिरमी असुमना चाना थंगनबा मसाकसिंग वाटपतना नत्तना इमुंग मनुंगी पोटचेसु यामना वाटलम्मी थंगमई फावबा थांदबा यामना यावखी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुना हाय हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯗ ꯊꯥꯕꯨꯡ ꯀꯌꯥ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯐꯥꯎꯕ ꯊꯥꯎꯃꯩ ꯊꯥꯟꯗꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯩ ꯍꯧꯒꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯈꯤ꯫ ꯇꯔꯒꯤꯕ ꯑꯇꯥꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯕꯨ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯝꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟ ꯍꯨꯝꯖꯤꯟꯕꯒꯤ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯍꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯖꯤꯜꯂꯨꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯇꯥꯟꯁꯤꯜꯂꯨꯔꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯃꯨꯔꯤꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯜꯂꯥꯍꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯌꯥꯡꯅ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ꯫ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯜꯕꯥꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯂꯤꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯟꯊꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯥꯍꯪ ꯍꯪꯕꯅ ꯊꯤꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯍꯩ ꯃꯁꯤꯡ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯆꯕ ꯐꯪꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ꯫ ꯑꯜꯂꯥꯍ ꯇꯥꯂꯥꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯏꯜꯃ ꯅꯥꯐꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯒ꯭ꯌꯥꯟ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄꯤꯗꯨꯅ ꯗꯨꯅꯤꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯥꯈꯤꯔꯠꯀꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯩ ꯌꯥꯟꯕ ꯉꯝꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ, ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯍꯟꯕꯤꯁꯅꯨ꯫ ꯑꯥꯃꯤꯟ. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.